Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Ka Tornado Security Agency Training Center ke Badan Halum Hansen Moyongrim haka kat adruk ujemang arajar postan klapen kuburam haka passing out parade na benta ka kinhun ka bakat lai hadim lapen kut no ka jing kai Pyntbit ka pasapusan singi haka kam apara iki Samla Shynrang bat Kynthei. Haka di ka passing out parade kidan nyopunyot ki Samla kepada ban Pyntbit jalade ban long kinong apara na ka Tornado Security Agency Training Center. Komandan jangka First MLP Battalion ba Herbert G. Lingdo lolong kumukong san hakani kesngi haringkat kejenan lang jong u director ke Tornado Security Agency ba Arna Lanong lembag ikmik pa jang ke Samla. Nolo kata ke Tornado Security Agency Klara Kiru ye ke jingdap Arsnam ke jingai Linti ban ajing Syakri ye kun Samla naduk belabu ya ke dikaslam ajing Hikai hakashnong Mauyong Rim. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे श्रीमान आज के दिन क्रोसिंग सेरेमनी एक बड़े कमांडर 4 प्लेटून 76 कैडेट आपका निशान करने के लिए हथियार श्रीमान जय श्रीमान The first parade is led by the middle parade commander is led by Flank White as the captain of the platoon. And the number 6 platoon led by Young Kurba as the captain of the platoon. And the number 12 platoon led by Sila Kynthei as the captain of the platoon.
nakalian jong akum director jong ka agency na ay kublay pi pila pandep ya ganit training nani sakmat nginirap nakalian jong agency kumno ban ay kam ay jam pi kebukwa ban tray ban ni nanay kebukwa ban tray ban kebay company ro ngimdon tang penne ya keburam akor kumbay pilayo ya ka training hani po agency pipinyo ban ay keburam jong isar ba dimis jong pi ya ka tono security training hilasdang nado arajar kharlai apo maujrong kadon kejing thut khandiat tingi kram pen yesno zo bat kadon bosko tingira no sani temata kasingi sar niladap ya arsnem sar gidon hani apo maujong temata kasingi along second anniversary jong katono do training center bila awan ai ka jing charging ke sabusan segi jing pulut ni lian jong kimei kipal apulut ka pisah pemdai ban pensap ya ka pisah wala dem seo hanya po training center ngirukum naga center ngila ai kat bala naga dan liang naga tornado security ngila ai ka training pilayo ka jing ke na po Meghalaya Aid Control Society pilayo ka jing ke na po state disaster management pilayo ka jing lecture ni po administrative officer jong tornado security na po MLP the sar rani dengan try ketu ka jing ke nagliang jong kisar ke belawan nani nagliang department ketu kan ai ke jing rap epi ledon hano no ke jing jia ke jing nagliang kamar yang ai ngatrai pilayo ke jing ke hakini ke si pilayo ke training tek soba try ke jing karpat nanga ada pimi nani na po training center mata nani sai soba ban yara ya kateng jong tornado security agency ada Pyntbit ibiang Hikai ke jing Hikai soba ban ai ke khobor perlok ibajan la dikikwa ban wan ban ai ya ka jing Hikai kwa jing Hikai jong security soba refer ya ka tornado security agency. Do undertake and pledge to accept the responsibilities and obligations of my role, protecting life and property, preventing and reducing crimes against my employers and other organizations and institutions to which I am assigned, upholding the law and respecting the constitutional rights of all people, to conduct myself with honesty and integrity, and to adhere to highest moral principles in the performance of my security duties. Ada pagkikmen akapor ba ngayo eka call na I 0 ban 1 hindi ban long kumu kongsan haganika passing out porit juga nika 13 batch ang mi piadon nyo punyo ngut kiong nga and pilai dep train South Busan si haganika kam security kawing ngalaban ong ba ka training ba pilai yo nga tengah ibit ba nomor ba kapan ibit tang haka match pas yung pisya ka timing ka drill ka disiplin mga imentan ha ka match pas katu ka pni ba training yung pisya ka lapura ayos ngau ru ba pila yo training kiwi kipang iba ni dai ba ka kam yung pisya ngayos ngau ru badan sangut kiba ban bersang menjoin yang Meghalaya Police ya written exam begin conduct no sen ngakit bokit bilang itu kisan ngut bikin la bikin pas bikin join ya ke force sungi ni mentang Meghalaya Police su ni pun bagi kena Samla iba join buat jadi iba tebet ba
Ikitu gi baladon ni, baladon balatrin ni, kani kan nongom kalon cepat ya visia. Ikitu gi Samla, bawa join hadiah haput, ai mensia mi visia bapidi bani join bet, ya kam polis. Angni inol ngapet, lalong smart pagi ni kina angni, an ngam kermen bet ba Kynthei bah lakakam, gumbo om i, bani kong ketika disiplin, di bandar negara disiplin lajong, gumbo pi kondak eladi, gumbo pi pong uniform jong pi, mar kini di kongsan yu ne ya kanu ka na, kau persang banle kini kam security, bat kam polis kam force, ketika disiplin, mga ongru ba di ban bat ba ketika disiplin, di bandar ka habit, banyak ban exercise man laka step. Kati habit kendon berpiwi hadu pin la retire. Kati kei ka bolong kongsan ha because ka met ka phat ka ba klan ka ba kot ka kia ba klan budi ba klan undon ka bor perkat ka ba klan. Kati ka daw oleh polisia la idap mentah tang continue baik man marek step continue baik man le lagi exercise sopi kena bon pin long ibreu ki ba kuat bakia na congratulate piang efisia association apabila ai pendap ya kini ka course ka sabusan segi hak ni ka tornado security agency bat na kitbok kitwiang efisia iwe bapinia le pha hakakam kejam jopi bapin shine hakakam kejam jopi bat pinonra ke jing snow glow untang hayen mrei utakari bekerja penriu. Teknik number 1. 1 2 3 4